confidence iri hejuru ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal kuki iyo biri mu bihe nk'ibi hande bafana ba Arsenal bavuga bati dukomeze tugende dukomeze dusige ikipe ya Manchester City ikipe ya Arsenal aho igeze uyitegerejeho mentality iri hejuru atariho bigaragarira nko kuri match ntabyo twabonye abantu bagera banavuga bati ubundi Odegaard ni captain wa nyayo mu ikipe ya Arsenal ugomba gushumba bagenzi be kugeza bageze ku musaruro. Kapiteni ntabwo ari cyo kibazo gikomeye mu by'ukuri Arsenal yifite ikibazo kimaze igihe Thierry yari yigeze kugikomozaho akiganiraho mu by'ukuri ari nacyo tugiye kureba yaravuze ngo Arsenal igira ikibazo gikomeye ngo Arsenal has the fear of winning and sometimes is bigger than the fear of losing. Iyo ni statement ikomeye cyane. Abana ikintu gikomeye cyane. Arsenal igira ubwoba bwo gutsinda. Rimwe na rimwe ndetse ariko ubwo bwoba bukaba buremereye cyane kurenza ubwoba bagira bwo gutakaza bwo gutsinda. Yego. Icyambere ni iki? Iyo bavuze ngo umuntu agira ubwoba bwo gutsindwa bushobora no kurenga ubwoba bwo gutsindwa. Ubundi ubwoba bwo gutsinda burenga ubwoba bwo gutsindwa. Yego. Ubundi hari ukubanza kuvuga ngo ahangaha nahageze nte kukindi ku mwanya wa mbere. Ubundi iyo uri ku mwanya wa mbere ikintu cya mbere bizana ni pressure idasanzwe yuko abantu bose niwe uri targeted team. Buri kipe yose bikureba imaze gutsindwa match ebyiri gusa yatsinzwe na Aston Villa itsindwa na Liverpool. Okay. Ntabwo yari yatsindirwa mu rugo. Okay. Mu Champions League ni ya mbere ntiratsindwa atsinzwe match zose. Okay. Iri muri demi finale ya Carabao Cup igiye kugera kuri finale. Okay. Iracyane muri FA Cup. Okay. Ibi bintu biri kuvugwa bikugaruka hari w'abantu bose bareba basa naho buri muntu wese aguteza iminsi. Hari ikintu Mika Chadiz yaganiriye aravuga ngo bigeze kubaho kubera gutsinda kwa Man U bagahora batekereza yuko Manchester United niyo baba bageze hafi yo gutwara igikombe yakibatwara. Noneho yaturagiye mu gikombe cya Afrika mu kwezi kwa mbere ngo bagira ubwoba baravuga ati noneho turashize. Nibwo ngo Manchester yabicara aravuga ngo muri abantu abagabo 20 na ubu ikipe ya Man City Twitter ya Yature FC murareba mukabona ni ya Yature wenyine ubagize adahari nimwatsinda. You see ibyo byari nko kubabwira ngo muri bagabo kimudashobora gufata ibintu mudashobora gufata inshingano ngo mutware ikipe mu itsinde mureke guharana ubwo bwoba. Ubwo Arsenal gira rero buva he? Arsenal iyi myaka yose ya Arteta ni imyaka Arsenal yakoze investment iri ku rwego rwo hejuru yashaka amafaranga menshi. Mbere yuko wo bitekereza nk'umunyarwanda wicariye hano ngo uvuge ngo Arsenal ngo nta kirimo uko kuntu wari kuyisuzugura haba hari umukinnyi uri mu kibuga uzi ko yishyuye miliyoni 80, 90, 100 akaba bizi ko ari umukinnyi waguzwe hari undi uhasanzwe nawe utari mubi. Arsenal nimwe amakipe afite effective nziza ku mugabane w'Uburayi. Abakinnyi babiri kuri buri mwanya kandi beza. Ibyo ntago bikurwaho no kuba yatsinzwe. Icyo kintu rero kibashyiraho igitutu cya responsibility zuko we have to deliver to the maximum tukazana igikombe uyu mwaka. Ariko Arteta hari ukuntu kumwe atabitwaye neza. Gutsindwa ni part of the game. Nacyo kintu abafana ba Arsenal bagomba kubanza kwakira. Chill, cool down. Gutsindwa ni part of the game. Arsenal yanganyije na Sunderland bayishyuye ku munota wanyu abakinnyi bikorera amaboko bakiri mu mikino 10 ya mbere kuko bari bagiye 8 wins straight ariko kuko bishyuye ku isegonda rya nyuma bikorera amaboko basa naho bapfushije. Aston Villa batsinda ku isegonda rya nyuma abakinnyi bikorera amaboko bose baryama hasi bararambarara. Uribuka Liverpool batsinda kufura ku munota wanyu ukabona donc ubwoba bagira biba bisa naho ibintu byose byatakaye kandi bigikinirwa. Uziko Magalhaes yaje bamaze kwatsinda igitego cya gatatu. Yego. Kunyagitera umupira ukinjira mu izamu Magalhaes yarize. Umukinnyi nka Magalhaes ku rwego rwe haracyane imikino 15 yo gukina. Ubwo bwoba rero niki kigusitimira niki kibubyutsa niki kibuza adversaire bakuri umuri inyuma. No kubango bahora batekereza ko probably batari experienced more
ku buryo baba bumva babaye nk'abacrossinze line cyangwa barenze umurongo batagombaga kurenga wo kwitwa ba mbere. Yego. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ni ukuvuga ngo kuba ba mbere kuri bo bibatera ubwoba, noneho igihe cyose abantu babwiye ngo okay noneho mwari aba mbere, ariko noneho ni mu bishimangire prove it, hahandi bavuga mu cyongereza ngo biri ku mataringa most, noneho biragira agaciro cyane, byari byo ariko ni mu bihamye niho bibananira, kubera ko bagira ubwoba bwo kurenga hantu ho kwitwa ba mbere, noneho ngo binjira aho bitwa abeza banabikwiye. Dusoza. Yego. Remember Arsenal yabonye chance. Banza ugashyira ako kantu naringiye kuzuza. Si ubwoba bwo kuba ba mbere gusa. Ubwoba burya buhari cyane muri Arsenal. Ni ubwoba bwa Man City. Umuntu undi mu bitugu ninde? Ngo hari ikintu kimeze nk'umutima muhanano, urumva Rigani? Uvuye nko mu rugo umubyeyi akubwiye ati ntuze gutinda ahantu ngo ureze saa moya utaraza. Hari ikintu nyine iyo bigeze saa 12:30 ibyo wakoraga byose kubera kuri ku mutima muhanano. Ngo Arsenal ira tracing back ku buryo Man City yirukankaga kuri Liverpool ikayitesha umutwe ikayizonga harimo amanota 2 ikabatwara igikombe harimo inota 1 kandi ikabikora inshuro nyinshi, bakagenda ibyo bintu bagakina n'izo consequences. Impamvu narinzanyemo ako kantu Rigano urebe Arsenal fixtures bazayiha iri bukine mbere ya Man City yitwaramo neza. Kunganya na Liverpool byabaye kwera ko Man City yari yatsikiye, kunganya na Nottingham ejo bundi byabaye kuko Man City yari yatsinzwe na Man U. Uyu munsi bari kuri pressure yuko yarayitsinze Wolves. Ngo bari morakora kuri icyo gitutu, hari ibyabo bwabo birabaremereye ubu bwabo kuko barimo baribaza ese byakunda ko twongera tukagarura Arsenal erega hakajyamo rero nako kantu ka Man City ndi inyuma. Ndajya ku kintu Patrick Vieira yavuze kuri Sky Sport ni mugoroba. Patrick Vieira bamubajije bate Vieira urumva yarari kumwe n'abakobanyi bo muri Mani, yari kumwe na Roy Keane na Nevo bamuzengurutse na Cyami Karikchazi cyo kiraho. Baramaza bati Vieira urahamya ko Arsenal izatwara igikombe? Patrick Vieira yavuze ngo izagitwara ko nyine nk'umuntu wabaye kapiteni wa Arsenal, ntabwo yavuga ko azagitwara. Ariko ni nko kumbaza ndi umufana wa Arsenal imbere ya match ngo Arsenal iratsindwa, ntabwo ushobora kubyemera. Nakubwira ko itsindwa gute se? Ariko ko Man idutsinda se? Ariko wumva kandi ndi umusazi, wumva ikintu yashyize kandi ndi uwa mbere Man yari yakane. Wumva ikintu yashyizemo yego izagitwara, ariko nari niteze ko match y'uyu munsi bari buyitsinde, ariko ntabwo bayitsinze, hagiyemo amanota 4. Adversaire yari yaragize ibibazo byo kuvunikisha, yanongereyemo Semenyo, azanye na Gehi, ubu ariko nababwira ko bato iremereye ariko yabaye ariko wayumvise yego bazagitwara, ariko yongeye kwibutsa ko umuntu ubakurikiye abakinnyi bari baravunitse bagarutse arimo aragura. Erega dore amakosa Arsenal akoze muri iki gihe agenda asa nagaruka n'ubundi za 2022 2023 mbere ko tujya kunda byo tugomba guhamanya n'ubwiza bwayo. Arsenal yigeze gutakaza match nabwo nko muri ibi bihe yagiye kwa Man City baranganya Etihad, hasigaye match nk'eshanu gusa, ikurikizaho Aston Villa itsindwa 2-0 na Aston Villa ngo iri gutegura match ya Bayern muri Champions League. Iyo match nayo byarangiye bayitsinzwe igitego kimwe kubusa cya Rafael Guerreiro. Ikibazo kibikihe rero ni ukuvuga ngo Arsenal ikina match isa n'iri gukina na consequence. Reka ngurugero uribuka Man ejo wundi itsinda Man City 2-0. Match yabaye saa 8:30 saa 10:30 yari irangiye. Arsenal ifite match saa 8:30 z'ijoro igomba gukina n'ikipe ya Nottingham. Umugabo ahita agenda turun effectif ahindura ba Bukayo babanza hanze, match irangira ari 0-0. Bivuga ngo iyo atsindiriye match yaragiye gushyiramo ikinyuranyo kinini, byano kuvuga ngo noneho mbakujeho ndabakirinze ndabarangije. Iri kosa mukoze ryo gutsindwa na Man U ndahita Man ikipe ntoya yitwa Nottingham, aho rero bamuhaye chance yo kubifata haramunanira. Ikindi cyera ko Arsenal ifite ikibazo nawe aho wasitaye umunota umwe kuko oya ndagira ngo usoze aho urasitaye ntaho bidahagije. Man U yakweretse ibimenyetso ko yaje ntago ari ikipe iri korwa kuko ifite target. nawe uraje bwa bwoba uri gukora amakosa ubwayo kwitsinda ibitego. Nduzi ko kwitsinda ibitego ari amaherere y'abakinnyi individuel nka ririya kosa rya Zubimendi. Yego
iyo lack of composure, uko kubaho basa n'abafite ubwoba, uko kudatuza, icyo kintu cyo gusa naho bari gukirira ku kintu kimaze nko kuvuga ngo twakora ikosa mana yanjye bitanura uko byagenda gutya, nicyo kimwe abakinnyi gukina uko basanzwe bakina, ari nabyo Viera nkuko bivuga yavuze ngo icyambere nibasubire back to the normal standards, ni musubire kuri basics, play your football, kandi ni nziza, niyo mpamvu mukiri abambere, niyo mpamvu mukiri no muri ibyo bikombe byose twavuze, ni nayo mpamvu ikipe ya Arsenal uyu munsi nta kintu na kimwe yabonye nka gift, nta kado yabonye, ari byo abafana ba Arsenal badakwiye kumera nkaho kubitakaza nabwo bizaba bisa naho babibonye batarabiruhiye, oya babibonye barabiruhiye, ahubwo to keep it ni nono bageze muri phase muri Premier League bitongo ni psychological battle, bisaba imbaraga z'umutima n'ubwonko kuvuga ngo twarafightinze kujya ku munsi wa 23 turi abambere 15 isigaye twayanshe na tugatsinda tugatwara igikombe, niba tunafitemo City nayo twayitsinda, udafite iyo mentalite so ntudizavinga igikombe nyine. Reka dutumike nze mbabaze ikibazo 30 ya nyuma y'umukino. Iyo mba Arteta icyo nari guhindura iyi minota muyigabane cyane ntabwo ngende nza iminota umwe n'igice. Icyo nari guhindura nicyo Regan yavugaga, kwa guhamagara kapiteni ambwira ngo biracyashoboka, turabifite muri control, nimugire composure, nimutuze. Niyo message nari guha buri mukinnyi yonagomba gushyira mu kibuga asimbuye, amwe agenda ufashe na bagenzi bawe mutuze, iyi mani kwitsinda birashoboka kandi twabikoze kenshi. Waruzi neza ko tactically abakinnyi ba Manchester United Amade Diallo yasubije umufana bari bavuze ko Man iri buryo ibitego 4-0, nyirango kakana ntabwo twari kugenda tutagavuze ko naka black ka trending. Arangije Amade Diallo match irangiye yasubije uwo mufana ngo you rely mubayeho muri rayinga kuri set piece kuri corner merci banagitsinze da banagitsinze urumva ngo mubayeho muri rayinga kuri corner ngo icara utuze wa mwana urumva, nicyo kintu bita composure. Hanyuma Manchester United na Michael Carrick iki ni igihe gutsinda nta kindi byongera iyo bita courage, ni message barimo irabatransmit muri bo ibabwira ngo ko watsinze City, ko watsinze Arsenal, iyi kipe yindi yagakwiriye kukwitambika, ntitwabikora koko ngira ngo ikintu gikomeye cyane. Hanyuma rero ku ruhande rwa Rugaju uyu mukino usize iyihe sura y'ikipe ya Arsenal muri iyi sezo? Niki kigomba guhinduka mu maguru mashya kugira ngo icyizere cy'igikombe kigumeho babe banakegukana? Unasubiza icyo kibazo cya Arteta cyo ari gukora mu minota 30 nyuma y'umukino. Kirasa n'icyo kwizigira yavuze, Arsenal ikeneye gusa kuganiriza abakinnyi, ari nacyo na Viera yabivuze neza, bamaje ngo niki wakora nyuma yo gutsindwa iyi match. Wenda ibyo mu minota 30 kwizigira yabivuze, ahubwo icyo yakora going forward just kuganira. Ni ikibazo kiri psychological. Arsenal si ikipe mbi at all. Utekereza ko ari mbi narebe tebo zose ziburayi nasanga ari mbi, ubwo araba afite ikibazo yabatare umupira. So ikibazo Arsenal ifite nubwo bwoba gusa yagize, nicyo kintu cyo kumva ko Man City yatsinze, ni dutsinda Man turadukoye ikigugara babaye 7 yusi, noneho itekereza kuri consequences z'umukino cyane cyangwa ingaruka zicyavamo itare yana ukino birangire utakaje. Ariko again ntago byose byatakaye. Ni ikibazo cyo kubabwira ngo okay si dufite amanota ne, ayo ni imikino ibiri ikinyuranye, uwo Man City udukurikiye tuzihurira, nta kibazo gihari. So guys, ibyarangiye tubisiga inyuma, reka tugire ibyo twa justing, ari byo gukosora. Yes, abakinnyi ba Arsenal bamwe ntibari guscoringa, abakinnyi bafite ibitego bike 5 4, hari ukongera umubare w'ibitego. Yes, ni ikintu cy'ingenzi cyane, no kongera gushaka ubundi buryo bwo gukura ikipe waruvuze kuko kuvuga ngo irayinga kuri set pieces gusa igatangira kugaruka noneho no mu gutsinda ibitego mu buryo bwo kubaka. Ari nabyo Gary Neville yavuze, nireke kugaragara nk'ikipe isomeka kandi birashoboka ko batwara igikombe uyu mwaka. Hanyuma ibindi ni bisanzwe, wenda Michael Carrick nawe indabyo ze ntitwabara kuzimuha, yavuze ngo I know
what it takes to succeed here. Tinzi icyo bisaba kugira ngo umuntu abe yakwitwara neza muri Manchester. Hari nk'ingingo nkenye tutaboneye umwanya z'uburyo bw'imitoreze nabwo tuzagaruka buri gufasha ikipe ya Manchester United muri Magic Lineup. Muri Magic Lineup kuri Magic sama kugira saa 4 turabiganiraho, turaganira no kuri Michael Carrick ariko n'abavandimwe bazaza ejo bazamurambura bamugarukeho. All in all ni ukuganira gusa, ni psychological battle, ni ugukuramo iyo barriere iri mu mutwe y'ubwoba, ikipe igatuza, ni ikipe nziza. Isaha ya kabiri turaje turambure n'ikipe ya Rayon Sport isoje igice cya mbere nuko kwitegura igice cya kabiri. Reka tujye mu makuru agezweho mu Kinyarwanda. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise. Utunze radio numva amakuru kuri Radio Rwanda, numva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda.